inang Bibel Pro Kartini Borusi Bolon Gabi Bibel Pro di HKBP Sion Gotong Royong Resort Bandar Jayan Laos Manguluhon Uriau Mardo mutusi tabigi macolo surat keputusan ketetapan pimpinan Huria Kristen Batak Protestan. Surat ketetapan nomor 33 garis miring BWR garis miring SK titik 03 garis miring 2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan AP HKBP. Mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Bibel Pro Kartini Simbol, nomor induk pegawai 200705 mendatar 3 mendatar 21 04 1982 mendatar 016. Tanggal lahir 21 April 1982. Jabatan dahulu Bibel Pro Fungsional HKBP Resort Metro Distrik 32 Lampung. Terhitung mulai tanggal 15 Maret 2025 menjadi Bibel Pro Fungsional Resort Bandar Jaya bertempat di HKBP Sion Gotong Royong Distrik 32 Lampung. Dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi Poda Tohona. B. Menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Bendahara Umum HKBP, Komite Urusan Pensiun HKBP, Preses HKBP Distrik 32 Lampung, Parhalado Resort Metro, Parhalado HKBP Resort Bandar Jaya, Parhalado HKBP Sion Gotong Royong, BPSK HKBP pertinggal untuk dimaklumi. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 4 Maret 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD dicap dan ditandatangani. Hamu inang Bibel Pro Kartini Borusi Bolon mengenai bagi hamu surat keputusan ketetapan di pimpinan Huria Kristen Batak Protestan taringot tu penempatan muna di HKBP Sion Gotong Royong Resort Bandar Jaya atau tabigima ulaun ni uluan di Huria peraturan turut peraturan HKBP 2002 dung amandemen Paupato. Uluan ni Huria sada manguluhun Huria marsada-sada sumakabi dohat pasauton aka ulaun pakubasion obartu situlu pajowon ni Huria. 2. Manguluhun parhalado nagok tiki obartu parsagi ni ulaun nabe. Patuluhun manguluhun rapuk ni Huria
rapot parhalado pertohonan, rapot pamiliton ni aka pengurus ni dewan, seksi dohot panitia pembangunan. Paupaton, patuluson na pinutuson ni Sinode Goda, Majelis Pekerja Sinode Distrik, rapot Majelis Pekerja Sinode Distrik, rapot resort, rapot parhalado resort, rapot huria, dohot rapot parhalado partohonan. Napalimahon, mangaramoti, manugunogu, dohot pahisaton, mutu ni pakubasyon di para taon dohot administrasi ni huria. Napaunokon, majalo laporan pertanggungjawaban ni ganuk dewan. Napapituhon, pasahaton laporan taringot pangulau statistik dohot keuangan ni huria tu padita resort dohot tu rapot huria. Kamu Inang Bibel Pro Kartini Borosipolon mengadibigi hamu surat keputusan kesetapan ni Poros Surya Kristen Batak Protestan paringot tu penempatan muna di Huriawan dohot ulaun ni uluan ni Huria atau namanukun mau di hamu di jodoh ni akarungan namar pengudison dohot di jodoh ni Tuhan Yesus Kristus Raja na punah Huria naolo do hamu osakonon gabi Bibel Pro di Huria di HKBP Sion Gotong Royong Resort Bandar Jaya jalan nauro hamu mameliwo dirimuna mangaradu ti akaulaon pakobasioni maulo soni rohamuna dok hamuma naolo doa sai domani asiro ang domani mahal magpapang sa mar hiti-hiti kuar ni rebata ama dohot kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot kuar ni tot di Porbadia ahu preses HKBP Distrik 32 Lampung upawoja mahamu Inang Bibel Pro Kartini Borosipolon gawe Bibel Pro di HKBP Sion Gotong Royong Resort Bandar Jaya sai dongani debata mahamu mangulahon ulauni asa marsanga kuar ni debata mar hiti-hiti pakobasio muna. Amin. Kamu akadongan paralado do ruas ni Huria HKBP Sion Gotong Royong Japo kamu ma Inang Bibel Pro Kartini Borosipolon ke Bibel Pro di HKBP Sion Gotong Royong Resort Bandar Jaya di Bagasan Yesus Kristus ulu ni Huria tangi akut jana urubihamu manasida asamat jadi ulau nasida di Huria Oleh daripada manami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami na punah Huria oleh